Ke Lamongan. Ternyata kiai kita baru nyampe. Pantas kok kau jono. Aduh. Kau jalan di mana tadi? Dari Canggu. Banyak jalan Dija, tanjakan Dija, kedok nih. Betul. Canggu aja. Terang dulu deh aman. Basah. Pantas saya panggil nggak ada tadi. Ternyata basah kuyup. Tapi ini berkahnya hari Jumat ini. Amin. Ajo repot nih bos ji. Bos Kobes ji. Ini ada teh tarik, teh talua. Jama kahwa. Luar biasa aja. Teh tarik ja api padang nih aja. Teh talua aja padang aja.